Sonia Rolanda yerekanye i Kigali umukunzi we bitegura kurushinga. Sonia Rolanda ni umukobwa uzwi cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, usibye yuko ubu ngubu ataragituye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo yari yaragiye gutora mu Bufaransa. Uyu Sonia Rolanda rero yongeye kugaragara hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo yahagaragaraga rwose yahagaragaranye n'umusore w'imyaka 42 bitegura kuba barushinga. Uwitonze Sonia Rolanda, umunyarwandakazi wabaye nyampinga w'Ubufaransa muri 2000, umaze iminsi mu Rwanda, yeretse abo mu Rwanda cyangwa se n'umuryango we wose umukunzi we witwa Goyirayume Gabriela biteguranya kurushinga vuba aha ngaha muri uyu mwaka turimo. Sonia Rolanda usanzwe ari umunyamideli akaba n'umukinnyi wa filime, yerekanye umukunzi we kuwa 18 Mutarama 2025, amaze iminsi yereka abamukurikira amashusho n'amafoto atembera ibice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Akigera i Kigali yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, ajya muri pariki y'Ibirunga gusura ingagi, asura n'ahandi hantu nyaburanga mu buryo bwo kwereka uwo bagiye kurushinga ibyiza bigize igihugu avukamo. Igihe ifite amakuru ko nta gihindutse Sonia Rolanda na Gabriela bazarushinga mu Gushyingo 2025. Bivugwa ko igice kimwe cy'ibirori by'ubukwe bwabo gishobora kuzabera mu Rwanda, mu gihe ibindi bizabera mu Bufaransa, aho asanzwe aba ari naho akorera akazi ke ka buri munsi, cyane yuko n'umugabo bagiye kurushinga ari Umufaransa. Hatangiye kurambagizwa n'abasusurutsa abazitabira ibyo birori by'uyu munyamideli, ndetse itorero kumburwa ribyina imbyino za gakondo. Bivugwa ko ari ryo rizasusurutsa abazitabira ibi birori by'uyu mukobwa, ndetse banahereza ikaze abitabiriye ibi birori. Urumva yuko ubukwe bw'uyu mukobwa rwose ni ubukwe bwateguwe neza, kubera yuko n'abazasusurutsa bazabwitabira bamaze kubateguza hakiri kare. Muri Gicurasi 2024 nibwo Sonia Rolanda yatangaje ko yambitswe impeta n'umukunzi we, amusaba kubana akaramata undi atazuyaje. Yahise abyemera, ariko icyo gihe yirinze rwose kubyasasa hirya no hino imusozi. Nta magambo menshi yabivuzeho, kubera yuko ntabwo yari yizeye neza yuko urukundo rwiwe rutarasenyuka. Sonia Rolanda yumvikanye mu itangazamakuru avuga ko ubuzima bwabo bw'urukundo bahisemo kubugira ibanga gusa. Avuga ko bamaranye imyaka irenga 20 baziranye bya hafi, bakanakundana bucece. Ati igitangaje ni ukuntu undi mu rukundo n'umugabo nakundanye nawe mu myaka 20 ishize, nizerera mu mwuga ugira iti reka rwose kubigaragaza, tubeho mu buzima bwihishe tunezerewe. Icyo gihe ubwo yavugaga ko ibi kinyamakuru Gari cyatangaje ko umukunzi wa Sonia Rolanda ashobora kuba amurusha umwaka umwe cyangwa se 2, kandi koko niko bimeze, kuko Gabriela afite imyaka 44 mu gihe Sonia Rolanda afite imyaka 33. Goyirayume Gabriel nawe ni umukinnyi ukomeye cyane wa filime mu Bufaransa, ndetse we na Sonia Rolanda bahuriye mu gice cya filime cya gatatu cya filime y'uruhererekane rwose yakunzwe n'abatari bakeya mu Bufaransa. Mu mwaka wa 2024 nibwo iyo filime yasohotse. Byari nyuma yaho Gabriela yari amaze imyaka 7 atagaragara muri filime. Uyu Sonia Rolanda ugiye kurushinga afite abana 2 barimo uwavutse muri 2007 w'umukobwa witwa Tessie Lukashanta, ubu ufite imyaka 18 y'amavuko. Yamubyaranye na Christophe w'imyaka 57. Baje gutandukana muri 2009 ubwo Sonia Rolanda yari atangiye gukundana rwose
n'uwitwaga Jill Rosport. Sonia Rolanda na Jill bakundanye imyaka 9 kuko batandukanye muri 2018 bafitanye umwana w'umukobwa bise Kahini ubu ufite imyaka 14 y'amavuko. Uyu mwanya rero Sonia Rolanda akaba yongeye kugaragara rwose mu itangazamakuru n'umufaransa bitegura kurushinga vuba hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa yuko ubukwe bwabo bwa mbere ariho buzabera, ubundi bwa kabiri ntabwo ariho buzabera rwose. Imihango izakurikira izabera mu Bufaransa. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, uracyari kuri Rwandan Future.